Ikipe ya Manchester United ikomeje urugendo rutoroshye rwo gushaka Rutahizamu mushya wo gukina kuri nimero 9 mu rwego rwo kongerera imbaraga ubusatirizi bwayo mbere y'uko umwaka w'imikino y'2025-2026 utangira. Mu bakinnyi bagaragajwe ko bari ku rutonde rwa Manchester United barimo Benjamin Sesko, Nicholas Jackson, Ole Watkins, Victor Osimhen ndetse na Victor Gyökeres. Gusa Amahirwe ya Manchester United asigariye kuri Benjamin Sesko, Nicholas Jackson na Ole Watkins gusa kuko nyine Osimhen yamaze gusinyira Galatasaray naho Victor Gyökeres we akaba agiye kuba umukinnyi wa Arsenal mu minsi mike. Benjamin Sesko ukina ikipe ya Leipzig, uyu musore w'imyaka 21 ni umwe mu bari hafi cyane kwerekeza Old Trafford mu ikipe ya Manchester United nyuma y'uko ibiganiro na Arsenal bipfuye. Arsenal yari yamushatse cyane imbere ariko ibiganiro byaje kuzamo agatotsi nyuma yo kugira icyizere cyo gusinyisha Victor Gyökeres wa Sporting Club de Portugal. Al-Ahly nayo muri Arabia Saudite yagerageje kumwegukana ariko biranga. Ubu amakuru aravuga ko Leipzig yemeye kumurekura mu gihe ikipe yamushaka yaba yiteguye kwishyura igiciro bamushyiriyeho kugira ngo bamurekure. Nyuma yo kumva ibi byose Manchester United ngo yahise yinjira mu rugamba rwo kumwegukana. Sesko yatsinze ibitego 18 mu mikino 31 yakiniye muri Bundesliga mu mwaka w'imikino ushize. Ibi byerekanye ko Rutahizamu ufite ubuhanga bwo gutsinda n'umuvuduko udasanzwe yabyaza umusaruro cyane muri shampiyona y'Ubwongereza. Amakuru nyesha Sky Sport aravuga ko Benjamin Sesko afite release clause iri hagati ya $38 z'amapaundi na $83 z'amapaundi bitewe n'ingingo ziri mu masezerano ye. Manchester United ngo ni ikipe imaze igihe kirekire ikurikirana na Sesko ndetse Sky Sport News yemeza ko ikipe iri ku rwego rwo hejuru mu gushaka kumusinyisha muri iyi mpeshyi kuko ngo Ruben Amorim n'ubuyobozi bwa Manchester United bamufata nk'umusimbura w'ingenzi mu gusimbura Hojland cyangwa gukomeza kongera imbaraga ubusatirizi bwabo. Benjamin Sesko ni umukinnyi ufite ubuhanga buhanitse ukiri muto kandi utegerejweho byinshi. Manchester United imubonye byaba ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kongera imbaraga ubusatirizi bwayo. Gusa mu kubera ko igiciro cye kiri hejuru birasaba ubwitonzi n'imigambi ifatika ku ruhande rwa Manchester United. Rutahizamu Nicholas Jackson wa Chelsea da Blues ari makino ari kuvugwa cyane muri iyi minsi. Jackson wakiniye Villarreal mbere yo kwerekeza mu kipe ya Chelsea da Blues. Uyu musore w'imyaka 23 yamaze gutakaza umwanya we mu ikipe ya mbere ya Chelsea da Blues aho abakinnyi bashya nka Pedro na Rami Delapa bigaragara ko ari imbere mu bitekerezo by'umutoza Enzo Maresca. Amakuru yizewe aravuga ko Manchester United iri gukurikira hafi ko byifashe kuri Jackson cyane ko Ruben Amorim ari gushaka Rutahizamu ushobora gufasha Brian Mbeumo ndetse no kuziba icyuho ku mwanya wa nimero 9. AC Milan ikipe mu gihugu cy'Ubutaliyani ikina shampiyona yitwa Serie A nayo ngira mwifuza. Ibiganiro hagati ni ikipe ngo byabaye binyuze mu bahagarariye impande zombi byagaragaje ko ari cyo kinini mu giciro buri ruhande rwifuza. Milan irimo gukurikiranira hafi Rasmus Hojlund wa Manchester United ndetse na Jean-Philippe Mateta wa Crystal Palace. Nicholas Jackson yatangiye gukina Villarreal ubwo Unai Emery umutoza utoza ubu ngubu Aston Villa yaracyitoza. Emery ni umwe mu batoza bamufashije cyane ariko nyine ngo Aston Villa toza ubu ngo nta gahunda ifite yo kumusinyisha. Nubwo amakuru avuga ko Chelsea da Blues itari gushyira ku isoko abakinnyi bayo ku mugaragaro, hari amakipe menshi mu Bwongereza yifuza ba Rutahizamu. Ibintu bituma Nicholas Jackson aguma ku isoko mu bakinnyi bashobora kuva Stamford Bridge mbere yo kuri isoko rifunga. Uyu musore nahitamo kuba mu ikipe ya Chelsea da Blues ashobora gukomeza kubura umwanya wo gukina cyane ko nyine abamurusha amahirwe basigaye bigaragaza cyane. Uko isoko rizagenda risatira iherezo ni nako bizagenda bigaragara niba Manchester United cyangwa AC Milan imwe muri zo ihisemo kumusinyisha. Nubwo akina ikipe ya Chelsea da Blues, Manchester United iri kureba ko yamwegukana mu gihe nyine Chelsea da Blues yabayemeye kumurekura. Jackson ni umukinnyi ukiri muto ufite imbaraga, ubuhanga bwo kumana umupira ndetse no gutsinda mu buryo butandukanye. Nicholas Jackson yatsinze ibitego 16 muri English Premier League y'umwaka ushize ndetse anatanga imipira 7 yavuyemo ibitego bituma ashyirwa ku rutonde rw'abakinnyi bashobora kuziba icyuho cya Rutahizamu United ishaka. Ole Watkins, Rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'umukinnyi wa Aston Villa, ari mu bakinnyi bakomeje kwibazwaho cyane muri iki gihe kigura n'igurisha. Nubwo amaze imyaka myinshi cyane akina Aston Villa, inyota yo kumwegukanira akomeje mu makipe akomeye harimo na Manchester United. Nkuko byatangajwe na Sky Sport, ikipe ya Arsenal yigeze gushaka Watkins muri Mutarama y'uyu mwaka ariko nyine ntiyabasha kumwegukana. Iyi transfer yaje guhagarara ariko iryo gerageza ryerekanye ko uyu musore w'imyaka 29 afite agaciro gakomeye mu maso y'amakipe akomeye. Uyu mukinnyi yigaragaje neza cyane mu mwaka wa 2024-2025 aho yatsinze ibitego 21 muri English Premier League anatanga imipira 9 yavuyemo ibitego. Manchester United imaze igihe kinini cyane yifuza Watkins, kandi nubwo nta biganiro bifatika byigeze biba hagati y'impande zombi, umutoza Ruben Amorim gakomeje kumukurikiranira hafi nk'umukinnyi ushobora kuziba icyuho mu busatirizi bwa Manchester United. Watkins wigaragaza cyane muri English Premier League ashobora gufasha Manchester United kongera ubushobozi bwo gutsinda cyane ko nyine amenyereye shampiyona y'Ubwongereza. Watkins afite imyaka 29, uyu nguyu ashobora kuba adafite igiciro kiri hejuru cyane nka Benjamin Sesko, gusa uruhare rwe mu kibuga rukaba rurenze kure cyane cy'imyaka yivuga. Aston Villa yo ngo ntabwo yiteguye kumurekura byoroshye kuko nyine n'umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane bagenderaho. Ole Watkins ari ku rutonde rw'abakinnyi Manchester United yifuza ariko nta gihamya cy'uko ibiganiro bigamije kumuzana bifite icyo biri gutanga. Aston Villa iramukeneye kandi ntabwo izamurekura byoroshye. Gusa ngo Manchester United niramuka ifashe icyemezo cyo gutanga amafaranga Villa ishaka, uyu Rutahizamu w'imyaka 29 ashobora kugisubiza umusatirizi w'amashitani atukura.
Randal Cromwell Rutahizamu w'Umufaransa akaba n'umukinnyi wa Juventus Turin ni umwe mu bakinnyi bagaragaye ku rutonde rw'abakinnyi Manchester United yifuzaga kwibikaho kuva muri Mutarama y'uyu mwaka. Nk'uko byatangajwe na Sky Sport, amakipe nka Manchester United na Tottenham Hotspur yagaragaje ko yifuza kugura Randal Cromwell mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka, ariko uyu musore ahitamo kujya muri Juventus Turin nk'intizanyo ya Paris Saint-Germain aho yakiniye igice cya kabiri cy'umwaka ushize. Nubwo atageze ku rwego ruhanitse nk'urwo benshi bari bamwitezeho, Randal Cromwell yatsinze ibitego 10 mu marushanwa yose Juventus Turin yakinnye, aho yagaragazaga imbaraga n'ubuhanga mu kwinjira mu rubuga rw'amahina no gutungura abugarira akabanyabika ibitego. Juventus Turin yagaragaje ko yifuza kumusinyisha burundu muri impeshyi, ariko kugeza ubu nta masezerano iramuha. Ibiganiro biracyakomeje, gusa nyine ibintu birimo kugenda bigura intege kuri transfer bihita bitanga amahirwe ku yandi makipe. Uretse Juventus Turin, andi makipe arimo Manchester United ngo yinjiye mu rugamba rwo gusinyisha uyu musore. Gusa kimwe n'abandi bakinnyi benshi bakomeye, Randal Cromwell afite inzozi zo gukinira ikipe yitabira UEFA Champions League, ibintu bishobora kuba intambamyi mu rugendo rwo kwerekeza muri Manchester United. Randal Cromwell ni rutahizamu uri ku isoko ryo muri impeshyi, ariko nyine Juventus Turin iracyafite amahirwe ya mbere yo kumwegukana. Ibiganiro bye na Juventus Turin nibikomeza kuzamba, Manchester United ishobora kumusinyisha, ariko byose bigashingira ku ngingo yo gukina UEFA Champions League, ari nayo Randal Cromwell yitayeho cyane. Victor Osimhen rutahizamu mpuzamahanga ukinira ikipe y'igihugu ya Nigeria, uyu yamaze gutandukana burundu na Napoli nyuma yo kumara igihe kinini akinira Galatasaray ku masezerano y'intizanyo ya Napoli. Ubu yamaze kugurwa burundu n'ikipe yo muri Turkiya, aho yitwaye neza mu mwaka w'imikino ushize muri iyi kipe. Nk'uko byatangajwe na Sky Sports, Osimhen yari umwe mu bakinnyi Manchester United yatekerejeho nka rutahizamu yazana mu mpera z'umwaka w'imikino w'ibihumbi 2024-2025. Gusa Manchester United ntigeze igira icyo ikora kuri uwo mugambi, bituma Galatasaray aba arigira amahirwe yo kumwegukana. Uyu musore w'imyaka 26 wakiniraga ikipe ya Galatasaray yatsinze ibitego 32 mu marushanwa yose yakinnye mu mwaka ushize. Ibintu byatumye bamwe mu bakinnyi bakunzwe cyane n'abafana b'ikipe, ndetse nafashe ikipe kwegukana ibikombe bikomeye harimo n'igikombe cya shampiyona muri Turkiya. Galatasaray na Napoli bamaze kumvikana ku masezerano arimo miliyoni 75 z'amayero azishyurwa mu byiciro bitatu. Napoli ikazahabwa 10% ku mafaranga azahabwa Galatasaray mu gihe izaba yagurishije Victor Osimhen, barenzaho ko Galatasaray izahanwa mu gihe yabigurishije Victor Osimhen mu yindi kipe yo mu Butaliyani imyaka 2 itarashira. Victor Osimhen nubwo yari ku rutonde rw'abataka Manchester United yashakaga, yerekeje burundu muri Galatasaray nyuma yo kugenda avuye muri Napoli nk'intizanyo. Nubwo Manchester United yari yaramushyize ku rutonde rw'abishaka, kudafata icyemezo ku gihe byabaye nk'aho bibahombeje amahirwe yo kubona umwe mu bataka b'abahanga. Mu gihe inkuru zaturukaga muri Portugal zasakaye cyane ku cyumweru zivuga ko Manchester United yaba yatanze amafaranga menshi kurusha Arsenal ngo yegukane Victor Gyökeres, amakuru mashya Sky Sport yanyomoje byose. United ngo ntabwo kimushaka nubwo yari yamushyize ku rutonde rw'abishaka kuva Ruben Amorim yagera kuri Old Trafford. Arsenal imaze igihe mu biganiro na Sporting Club de Portugal, kandi ubu ngubu nyine bamaze kumvikana ku giciro cy'ibanze cya miliyoni 55 z'amapaundi kuri uyu rutahizamu w'umunyaswede. Hasigaye gusa kugenzura ingingo zijyanye n'inyongera z'amafaranga, aho miliyoni 8.5 z'amapaundi yitezwe kwiyongeraho bitewe n'uko Victor Gyökeres azitwara muri Arsenal. Iyi transfer nirangira neza, Victor Gyökeres azahita ahura n'umutoza wahoze umutoza Ruben Amorim umukino wa mbere wa English Premier League uzahuza Arsenal na Manchester United ku itariki ya 17 Kanama uyu mwaka kuri Old Trafford. Manchester United nubwo yigeze kugaragaza ko imushaka igihe Ruben Amorim yahageraga, ntabwo yigeze igaragaza ko yiteguye gutanga ayo mafaranga yose cyangwa se kwinjira mu rugamba rwo kumurwanira na Arsenal. Ibi bikaba bivuze ko Victor Gyökeres araba umukinnyi wa Arsenal hatagize igihinduka mu minsi ya vuba. Ngayo nguko ngurwo urutonde rw'abataka Ruben Amorim washakaga umwe muri bo hara kuri Old Trafford. Ese uratekereza ko Ruben Amorim mu mahirwe asigaranye mu bataka batasigaranye afite amahirwe yo kuba yasinyisha hari n'umwe azazana hara kuri Old Trafford? Ese urifuza ko yazana hara kuri Old Trafford? Iki gitekerezo cyawe muri comment. Njye mvaga kuri micro Ribonera bayo. Wakoze kunyumva. Bye. Dusubire dukumburanye.